اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم واحشرنا معهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما خاط به علمك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياءك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طويل. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشیطان. ای پاک تر از نسیم کی می آیی؟ ای فاطمه را شمیم کی می آیی؟ یا ابن الشهب الثاقبه کی می تابی؟ یا ابن النبأ العظیم کی می آیی؟ یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان اجمردم ای بهار کی می آیی؟ خورشید در انتظار کی
ابن الحسن از ظلم شب تیره شده روز بشر ای صاحب ذوالفقار کی می آیی یا صاحب الزمان یا صاحب یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان ای صاحب ذوالفقار کی می آیی شب جمعه و شب زیارتی ابی عبدالله علیه السلام شب علی اکبر علیه السلام دلابر کربلای معلا به نیابت از طرف همه شهدا گلگون کفنامون خاص شهدای عزیز امام الشهدا شهدای اخیر امام الشهدا عرض بداریم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله همین که آخرین نفر از اصحاب رو زمین افتاد در بین جوانای بنی هاشم ولوله اولین نفرشون که موفق شد اجازه میدان بگیره علی اکبر علیه السلام بود اومد خدمت بابا فرمود بابا اجازه بده برم میدان بی معطلی فرمود برو بابا اما قبل از آنی که بریم برو با اهل حرم ودا کن بذار یه بار دیگه این اسیر تو رو ببینه اومد به طرف خیمه ها اهل حرم رو صدا زد از خیمه ها بیرون اومدن دورشو گرفتن گریه میکنن ناله میزنن یکی آستینشو گرفته یکی رکاب اسبشو گرفته یکی صدا میزنه رحم غربتنا یعنی علی جان به غربت ما رحم کن صدای ابی عبدالله بلند شد فرمود رهاش کنید
بذارید بره انه ممسوس فی ذات الله. علی رفت دل بابا رو با خودش برد. ابن الحسن یه وقت دیدن ابی عبدالله محاسن سفیدشو رو دست گرفته صدا میزنه اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا بنبیک. بگم اما نزو لحظه ای که این اشبه الناس به رسول خدا از اسب زمین افتاد، نالش بلند شد، صدا زد ابتاب علیک من السلام. بابا اومد میدان، چه آمدنی حسینیا. نزدیک بدن علی رسید، اینجا نوشتن فسقط الحسین من فرزه، یعنی از زمین افتاد. فجلس علی التراب، خاک نشین شد. فصاح 7 مرات ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. دیگه با سر زانو جلو رفت، زانوانش رمق نداشت بمیرم، تا رسید خون و خاک از دهان علی پاک کرد. شاید علی حرفی بزنه اما ببینه. فشهق شهقة فما، جلو چشم بابا علی ناله ای زد و جان داد. حسین جانم، دویدم زرم تا که زندت نگرم. مبندیده کمی دست و پا بزن پسرم، مبندیده کمی دست و پا بزن پسرم. ز مصحف بدنت آیای ریخته را چگونه جمع کنم، سوی خیمه ها ببرم. حسین جانم، صلی الله علیک
وعلى الباكين عليك يا ذبيح العطشان. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوجتك الظهور، اللهم عجل لإمام زماننا القيام. خدایا موانع ظهور فرج و قیام امام زمانمون هرچه هست همه رو برطرف بگردان. اسلام و مسلمین رهبر عزیز و بالا مقاممون رو یاری بفرما. خدایا به فرق شکافته علی اکبر علیه السلام صحت و سلامت کامل، طول عمر با عزت به وجود نازنین رهبر عزیزمان عطا بفرما. در حسن حسین امام زمان قرارشون بده، ما رو قدردان نعمت وجودش قرار بده. خدایا حوایجش فوق رغبتش برآور. دیگه ریشه اسرائیل و استکبار جهانی رو بکن. خدایا آتش فتنه ها به آب رحمتت خاموش بگردان. خدایا رزمندگان محور مقاومت حفظ یاری پیروز بگردان. خدایا مریضا و مجروحامونو شفا بده. شهدای اخیر کنار سفره احسان ابی عبدالله علیه السلام میهمان و متنعم بگردان. خدایا به حق ابی عبدالله علیه السلام به بازماندگان این شهدا هم صبر و اجر عطا بفرما. ما رو ره به راه شهدا قرار بده، مدیون خون شهدا قرار مده. ما رو هم به قافله شهدا برسان. بازم خواستار رو در نظر بگیریم و دست توسل بزنیم به ذیل عنایت 14 معصوم علیهم السلام. اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة محمد صلی الله علیه و آله. یا ابا القاسم یا رسول الله یا امام الرحمة یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا عند الله. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها
يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن
يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا وجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الحجاب أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله
یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا عند الله یا وجیها یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. وقت طلب حاجت همه خواسته هامونو گفتیم، بازم میگیم در رأس همه خواسته هامون. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل لحجتك الظهور، اللهم عجل امام زماننا القیام. خدایا صحت و سلامت و طول عمر با عزت به وجود نازنین رهبر عزیزمون عطا بفرما، حوایجش فوق رغبتش برآور، ما رو قدردان نعمت وجودش قرار بده. خدایا دشمنانش رو نابود کن. یا سادتی و موالیه انی توجهت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی الله و توسلت بکم الی الله و استشفعت بکم الی الله فاشفعوا لی عند الله و استنقذونی من ذنوبی عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله و بحبكم و بقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. یا سادتی یا اولیاء الله صلی الله علیهم اجمعین و لعن الله اعداء الله ظالمیهم من الاولین و الاخرین. آمین رب العالمین.